jedinice 502. brigade prije jedno sat vremena oslobodile su Grabovac i sada napreduju prema Rakovici i prema Slunju. Prema tome mi smo današnji naš plan ispunili i očekujemo susret sa hrvatskom vojskom. Mogu samo da kažem da su Bišćani i ovaj put, odnosno 502. brigada, Viteška, 5. korpus pokazao se u pravom svjetlu, jer tempo nastupanja i ratni plijen koji smo zarobili je velik, a sa ovim činom potvrđene su sve naše pobjede u ove 3,5 godine rata, ove 4 godine teškog našeg okruženja, tako da pohvaljujem i odajem priznanje svim borcima, svim starješinama i cjelokupnom narodu Bihaćkog okruga. Nalazimo se na Grabovcu. Jutro smo počeli ovu operaciju koja je krenula negdje oko 2 ujutro. Već oko 9 sati u Ladolu smo bili u Ličkim Petrovim selom i evo sada negdje oko 7 i oko 19 i 15 minuta nalazimo se na Grabovcu. Evo to je benzinska pumpa Grabovac. Ovamo je uništeni motor koji je zapaljen 1991. godine koji su četnici zapalili. Jedinice 502. brigade nastupaju ovim pravcem Rakovice, mislim da su već u Rakovici i dalje prema Slunju. Jedan dio jedinica se odvojio iz pravca Ličkog Petrovog sela prema gore preko Kokočevce, prema putu koji, ovom upravo magistralnom putu koji spaja Slunj i Korenicu i dalje dole prema Jadranu. Izbili smo i sa one strane na taj put, tako da faktički između ovih jedinica koje se nalaze ovdje i oni tamo jedinica, znači Preboj gore, nalaze se tu odavde nedaleko i Plitvička jezera. Znači, oslobođena su i ta odmarališta, u stvari ljetovališta gdje su Bišćani godinama ljetovali. Sada očekujemo, zavisi od nastupanja hrvatske vojske, kada ćemo se spojiti. Mi smo svoj plan već dolazeći ovdje ispunili i u stvari zahtjeve od hrvatske vojske. Međutim, već samo ovo nastupanje, premašili smo ga već za neki možda već 6-7 km po dubini teritorije. Srbi su razbijeni dole u prvom udaru. Po vodovima, komanduj! Idemo ostatak, prilazi. Trčeći korakom odozdo. Vi nastavljate cestom sad. Ovi tvoji. Ja sam cestom. Zebac ide. Zebac ide. Zebac ide. Zebac ide. Zebac ide. Ubrzano, prilazi. Zebac ide. Zilu. Inače. Šta ima? Ja znam. Šta je strojeva? Šta je ovo? Će vi podijeliti? Će vi podijeliti ovo? Komandant je odredio da što ide dole. Je komandant ovdje? Jes, ja ovdje. Ko, gore.